Omuthuri murikini bwa nonto bwante tuwe mze bakaunti atharakanithi kinyabo ibanyithitwo Muuma Jwa Utungata na kuligithania nene kuringana na katiba ya Kenya. MCA banyu maya kunyithwo Muuma ibethirite kinyaba kiringa kura cha speaker na munini okie ara John Babu niwe speaker na munini okie thira Rigitonga leo na nyuma yora ni ndiba kwithite baitina na nwe ukinyuka kibinine kebiele Samuel Geshima na ndetoe kuma mbunge ya county atharakanithi. Nyomba ya michemanio ya thirikari ya kaunti ya Tharaka-Nithi muche wa Kathwana neo iruthiritwe gikaro kia mbere kia bunge ya ithatu ya kaunti no ara MCA bonde mirongo jiri na bathatu banyuithitwe Muuma wa kwambiria wira. So I affirm that I shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of County Assembly Member of Tharaka-Nithi County. I shall do justice to all. So help me God. Wira yago ya mbere nyuma ya kunyuithwo Muuma iriri kuthura speaker na munini wake aragitini ya speaker ora ari speaker wa mbere wa kaunti no John Babu atongeretie na kura 16. Muthini Karangi ora arari MCA wa Korotwa agwata kura 7. Felix Gitare Mbiuki na munini wa mbere wa governor Daktari Eliud Matemurithi na bobatira watanwambi. Nonto bakwegwa agwete gichunche kia bire kwa bithatu bia kura ino John Babu achinda gitiki. I now declare Honorable John Babu to be the duly elected as Speaker of County Assembly. Wira ya mbere ya speaker iriri gutongeria kithurano kia munini wake kiragi guchindanagirwa ni MCA Bairi tabo MCA wa wadi ya Magumoni Kithinji Savea na MCA wa wadi ya Nkondi Leonard Gitonga Kithuka. Honorable Gitonga Leonard J. Kithuka 13. Honorable Nderi Justin Kithinji 10. Kura chia Kithuka itira kinyithia ichunche biere kwa bithatu bia kura chionthe ara ikubatiri guchokerwa ende Kithinji airuta nkindano nieno na kumwakanya Kithuka gutangachwa muchindi. Before I administer order, will declare one Leonard Gitonga as the Deputy Speaker elect of the Tharaka-Nithi County Assembly. Tayari na ninguchokeria nkatho kiri MCA ma Tharaka-Nithi nonto akunenkera kitio kiu gia umatongoria ndi speaker wao. De tayari kuruta wira namo, de tayari kuruta wira na executive ile tongoretwe ni governor Muthomi Njuki nikenda to make sure that antuma Tharaka-Nithi they are best for the best interest of the people of Tharaka-Nithi. Ni unkaruta wira bwega karuta antuma Tharaka-Nithi wira ndaina mapendeleo na tugwatanirite na heshimiwa baba angi amwe na speaker wetu athura ikenda mantu mamo nde twagiri kurutha ta assembly ya Tharaka-Nithi tumba kumarutha na tumba ukinyaniria kenda ikaro kinya mwicho wa thanda assembly tukaririkanwa turuthite mantu mega na mama kwa matethetie wananchi ba Tharaka-Nithi. Bamwe ba MCA ibaejanite guge bwago mantu makuthurwa kwa Bairi baba Angwenda washua antu ba Tharaka-Nithi County kuringana ndariri ndona ngwataniro ni ma MCAs benamo twathi wira wa Tharaka-Nithi County ukethurira ici muno tukagwatanira na governor tuburutire wira na rest assured ya kwamba tukaburutira wira burobo bati kura cia kwa umundi cia deputy speaker itegana cianyiba na ithatu lakini mbara ya kuthie raundi ya kairi na ugakonwa cindendere nonto nutenda kwambiriria assembly na thayu numwambirio wa ikomano bia gikaro kia bithatu gia kaunti ya Tharaka-Nithi ikiregagirwa ati MCA baba bakairutaniria kurutira akariba kaunti no wira. Nkiripotera Wero TV kuma muche wa Kathwana gichigo bunge ya Chuka Gamba Ng'ombe mbita wa Samuel Geshima.